ايوه ايوه. hoş geldin. بصوا بقى دلوقتي سجين بيحاول يساعدني بان هو يخلص البلكونه عشان البلكونه ما كانتش نظيفه. Sezgin eğleniyor musun? Eğleniyor musun canım? Çok çok. Çok eğleniyorum canım. Çok eğlenceli değil mi? Bayağı Bak, eğlenceli. hep böyle yapıyorum ben, eğleniyorum. Ha. Bak sen kaç veriyorsun? Bir dahakine sen yap. Yaptın mı? Ha? Mabsut abi Sezgin Sığmıyor dلوقتي. ya. Ne sığmıyor? Sen mi sığmıyorsun? Yok büyük geliyor checkpass. Buraya dönemiyorum. وانا بقى قاعدة هنا بحضر الفطار علشان ايتشا وخليل قلت لهم يجوا يفطروا معانا. فقاعدة بقى بعمل بطاطس محمرة وهعمل منامان وحاجات كده. فهخلص بقى واجيلكوا تاني. Çok güzel oluyor. Çay demledin mi? Oo tamam çay olmuş. Döktüğün şey ne? Karabiber. Evet Nadine Koç hazırlamış sofrayı. Çeçil peyniri, patatesleri böyle yapmış. Patates salatası. Bakalım menemen olmuş mu? Oo, menemen de olmuş. طب يا جماعة دلوقتي لبسنا سيزجين شوية. الجلابية شباب. وهنعمل لأيتشا وخليل شوية. مفاجأة. Çabuk. Topla odayı. gel yanıma gel. ايه رأيكم في اللبس؟ بس والله حلو. Perde. Perde. لا علينا. Perde. Sana kaç kere demiş perdeyi düzgün yaptın? He? سيزجين بقى أول لما لبس الجلابية Bundan sonra perde ابتدى sıkışmayacak. ابتدى يحس ان هو اللي متحكم، هو كنترول بقى سيستايد في نفسه جدا. اللي هو انت عرفت منين هي الجلابيه بتدي الاحساس ده من غير ما الواحد يبقى عارف. هادي Hadi. جال. هادي استنى هادي اه Şşş. Çabuk geç. Geç şuraya. Yürü. Neyse hadi alayım ayıp olmasın. هادي Ayva. Ayva. Hoş geldin. Ne oluyor lan? Bir dakika oğlum doğru geldin. Yüksel. Hello teacher'lar. merhaba. 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 Aa senin ne kadar güzel olmuş ama. Ha. Değil mi? Çok Yallah güzel yallah. olmuş. Ha, yallah. Çok rahat değil mi ama? Kahvaltı yap. Tabii canım çok rahat. Harbiden çok iyi. Halil'e de alalım Oğlum böyle bir şey. Ayça. Hani Ayça alayım mı? Sana da böyle bir şey alayım. Evet Halil'e de alalım. Ha, malzemeler koymuşlar. Bir Çok tane iyi. şey var. Çabuk kahvaltı hazırla çabuk. Hazırladım. Hadi Hadi. kıyafetleriniz Hadi mi? git. Hemşire. Sen var. Tam dövüyordum siz geldiniz. Şansa kurtul. Bize de yok mu bize geliyor? Halil Sezgin yeni temizledi balkonu. Yeni yaptı. Süper hatun. İşte bunu giyseydim yıkamazdım. Ha. Yani. Nasıl oturuyor? Kahvaltımı çay nereden? Çay. Aynen. Kollarını indirsene. Ha? Kollarını indirsene. Sıcak, sıcak. Ne yapıyorsun? Başladı. Şimdi biraz demli koy çayları. Hayır neydi o? Hayırlı sabahun hayır. Sabahın hayır. Sabahın hayır, sabahlarınız hayırlı olsun demek. Evet. Ha. Tamam. Hemşire yallah hemşire. Sabahun hayır. Sabahil hayır. Sabahil hayır. Sabahil hayır. Hemşire. Oo Nadine Hanım. Lan Sezo. Nasıl? Çok güzel. Böyle daha beğendin mi? Ha. Sanki... Ha, aferin şöyle demli koy. Okey. Aa. Biraz daha. Orası
O şey sağ taraf. Çok kötü ya. Ha. Bu ev alırken hiçbir şey yapmıyor. Kafa kafaya gidiyoruz ince ince Şimdi Aytoş menemen doğru mu yaptım ben? Nasıl yaptın? Tadına bakacaksın şimdi. Dur hemen tadım yapıyorum. Dışarıdayken 150 oturuyor benim motor. Ha, şeldeki yakıt biraz fazla yaktırıyor bak. bayağı iyi duruyor. ince. Fazla yaktırıyor Aynen. ince. Aynen. Bilmiyorum doğru mu yaptım diye. Bitmedi bak hala. Ben de, Yapmışsındır ya. benim 4'tü benim Bakıyorum. ortalama yakıt biliyor musun? 3,5 Tuzluysa söyle. 3.4 belki 3.3 Tuzlu mu? Sen Böyle ekrana çok gördün. güzel. Yakıttan Ne kattın sen bunun içine farklı bir şey katmışsın. Yo. Çok güzel Sen olmuş şerde ama. iki tane çeşit var oğlum. Diye bunların Farklı dışında bir şey öyle var. katmadım. Güzel olmuş ama. Bu da karpuz reçeli annem yaptı. Ha, Bu da patates salatası. hepsine bakacağım. O da Ama ona çok yaptı. zahmet etmişsin gerçekten. دلوقتي بقى نزلنا تحت البيت عندنا. Merhaba. Seni gördüler az önce yukarıda. Arapçada bir kelime öğrendim. O da merhaba. 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 Merhaban. Merhaba. Ha. Nereye gidiyoruz? Öncelikle Beykoz'a gidiyoruz. Hazreti Yuşa Aleyhisselam'ın türbesi var. Oraya gideceğiz. İşte orada dua edeceğiz inşallah. Ondan كده فخليكم بقى معانا في Arapça الجولة. öğrendiğimi söyle. Arapça. Ayça دلوقتي يا جماعة بتتعلم عربي. هي işi bıraktın. سابت شغلها. Ev hanımıyım artık. بقت هاوس وايف. بقت ست بيت خلاص. وهتتعلم عربي. Bana dua etsinler. ادعوا لها يا جماعة علشان هي عايزة تطور من نفسها. Sen kendini geliştirmek istiyorsun dedin. Yani dua etsinler. ادعوا لها بقى بالحاجات الحلوة والخير. وبس كده ويلا بقى نطلع على الطريق وهي بتتكلم عربي دلوقتي فخلينا بقى ايه نشجعها انها تتكلم عربي. Seni motive ediyoruz. En'am. Merhaban. Başka ne öğrendin? En'am. Evet demek. Naam. Nam. Ha. Nam. La. La. Sabahen hayır. Sabah el hayır. Sabahel hayır. Ehlen ve sehlen. Keyfe haluk. Ne vardı? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Gale. Ne? Galu. Kalu. Ha, kalu. Kalu. Nasran. Nasran. Böyle. Bu gramerden. Aynen. نصرا وقالوا والحاجات دي من النحو. فماشي اوكي يلا نكمل بقى الطريق وخليكم معانا. Beykoz'da görüşürüz. Dur. Başka ne? Babün. Babun. Babün. Ha. Mescidun. Mescidun. Kalemun. Kalamun. Kalemun. Kalem işte. Ha. Kürsiyun. Kursiyun. Serirun. Sarirun. Veledun. He. Müderrisun. Müderrisun. Hepsi unla biten. Aynen. Sen tenvin şey aldın. O iki çizgi aldın Evet. işte. Tenvin. Değiştiriyorum şu anda. He. Tamam. Hadi başlayalım yola. دلوقتي بقى لسه واصلين. المكان اسمه مزار سيدنا يوشع. انا اول مره بصراحه يعني ممكن ده جهل مني بقى بس انا اول مره اسمع اسم سيدنا يوشع. يعني بسمع اسامي كل الرسل بس دي اول مره اسمع بصراحه الاسم. وقريت قصته على الانترنت عشان كنت عايزه اعرف
Bilmiyordum ya isim. Evet. Söyledim, okudum Google'dan. Şimdi girince bilgilendirme yazıları falan da oluyor. Onlara da bakarız yine. فهن hoş burası ne mağazalar, dükkanlar falan da var değil mi? Evet. في كده أسواق والمزار التربة بتاعته وجامع جامع ده فرد değil mi? Evet. Türbenin içinde kalabiliyoruz. ممكن بقى نخش نصلي كمان جوه وكده يلا بقى نكتشف المكان انا متحمسه وهو بصراحه موقعه تحفه يعني على تبه كده عاليه والمكان كله اخضر في جبل كده تحفه بصوا ده المكان هنا ده الباركينج وهنا بقى بداية المكان الأسواق احنا هنخش من هنا لجوه بقى بصوا بقى دي كده المحلات اللي هنا أسواق كده بس احنا دلوقتي مش هنقف عندهم احنا متجهين للجامعة Geldik. ها nereden tam في ناس بتبيع حاجات هنا بصوا بيبيعوا فاكهة تين شوكي ايه ده تين شوكي سجاجيد ها Türbesi. burası türbe değil mi? Ha tamam. جماعة دي مرات صاحب سيسجين هم جم معانا النهارده يعني تقابلنا من شوية هنا ودخلوا معانا بقى هيتفسحوا معانا النهارده هو ده المكان Burada. المفروض ان دي الحكاية او القصة بتاعته او حكاية المكان مش عارفة بصراحة انا بحاول اقرا دلوقتي ده حكاية المكان Çekerek böyle geç önüme. Sen kullan. Yani böyle. بصوا بقى دعينا خلاص وطلعنا الساحة اللي بره هي زي تبة عالية كده Sanki evet o taraf daha iyi. مش عارفة في ايه تحت في شجر وحاجات كده ودي التبة من فوق في البحر هنا باين Diğer taraftan da alacağım. Biri açık değil. احنا دلوقتي بقى مستنيين ان الاذان يأذن علشان نصلي صلاة العصر فعمالين بقى نلف كده في الساحة دي لحد ما الاذان يأذن Abdestlik yer olur mu? Benim abdestim var. بقى benim abdestim yok Tamam, sen alacak mısın? alacağım Gel o zaman Ne diyor? alalım. Dizilerin çekildiği yerlere gidiyor. He ben de seviyorum. He Leyla ile Mecnun çekildiği yere. He bu bak Aşk-ı Memnu gittik biz geçen de Aynen. Sevmesin aşkım. Aşk Memnun çekildiği yer.
O Behlül'ün acısını içinde hissetmek Elini için. yazdı neydi? قصة بقى سيدنا يوشع قصة سيدنا يوشع ان هو كان على طول المصطحب لسيدنا موسى ايام قوم اسرائيل قوم falan zamanlarda ايام قوم اسرائيل وكده هو اللي كان على طول المساعد واللي مصطحب لسيدنا موسى على طول. Kendisi de Resul oldu değil mi? Yoksa yani o kesin Sadece- olarak bilinmiyor ama öyle galiba bak. احنا مش عارفين هو كان رسول فعليا ولا لا. Evet بس evet. Beni İsrail'e gönderilen 4 büyük peygamberden biriymiş. هو كان رسول. هو عايشة دلوقتي أرض كان رسول أيام سيدنا موسى يعني موسى كان peygamberden sonra mı yoksa Ondan sonra بعد سيدنا موسى. Hristiyan ve Yahudiler de ona Yeşu dedikleri naklediliyormuş. يوش Evet, Hazreti Musa Aleyhisselam vefatından sonra peygamber بعد olarak بعد görevlendirilmiş. وفاة سيدنا موسى جه بقى سيدنا يوشع. Hadi gel namaz. بصوا لقينا ايه؟ Kurbanlık keçi. çok kötü kokuyor. Bunlar var ya. جينا المكان اللي احنا قعدنا فيه المرة اللي فاتت الأسبوع اللي فات جمش سيو. بس المرة دي بقى هنخش المطعم. Geçen hafta geldiğimiz. Merhaben. Merhaben. Doğru söyledim değil mi? Merhaben. Merhaben. Ha. Öğreneceğim. Bu sefer restoranda oturacağız. Aynen, terasta. انا قلت لكم بقى واحنا هناك بس هقول لكم تاني صاحب سجين من الجيش هم اتعرفوا على بعض هم في الجيش يعني هو السجين اتعرف على ناس كتير قوي في الجيش فده واحد منهم هيتجوز المفروض في سبتمبر فخطيبته بقى كان عايز يعرفها علينا وكده فقلنا لهم يجوا بقى ينزلوا معانا النهارده فاتبسطنا قوي. هم كمان عندهم موتوسيكل وبيلفوا وبيحبوا يتفسحوا كده معانا وبس كده هعرفكم بقى عليهم اما نقعد كمان شويه. بقى احنا دلوقتي واقفين مستنيين دورنا عند المطعم علشان الساعة 6 دلوقتي فالناس بقى زحمة فبيكتبوا اسامينا في ليست كده جوه والناس من جوه بينادوا علينا. البنتين دول واقفين بينادوا على الاسامي بقى بالدور. للناس اللي ما شافتش الفيديو بتاع الاسبوع اللي فات المكان هنا في بيكوز اسمه جمش سيو ده تبع البلدية بتاعت بيكوز. هنا كافيه وهنا مطعم وبس كده. لو عايزين بقى تتفرجوا على الكافيه شوفوا الفيديو بتاع الاسبوع اللي فات. Ayça Altay. Böyle Bu olacak. mu? Oo, بصوا المنظر يا جماعة تحفة. Abi erkekler böyle gelsin. Buraya mı? بصوا تحفة خطير والله العظيم روعة 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 روعة. ايه الحلاوة دي؟ بصوا الحلاوة. çok güzel kız. Çok güzel burası.
Sezgin. Gel gel. Çok güzel lan. Aa doğru, yemek söyleyelim. Gama بصوا السمك تحفة تحفة الله. خطير خطير المكان هنا خطير. بصوا بصوا دلوقتي بقى قعدنا على الترابيزة الكبيرة دي. تكفينا كلنا. Sadece peynir var sadece. Bence. المكان بصوا جميل ازاي. ekran gösteriyor. I'm hungry. Ben bir tane cheeseburger alacağım. Cheeseburger beyefendi. İki tane daha جاي البرجر دلوقتي. البرجر شكله حلو قوي ومعاه صوص كده، صوص زبادي اظن بالنعناع، حاجه زي كده. Bu naneli yoğurt sosu galiba değil mi? Ranch sos da olabilir. Ranch sos olabilir. وممكن يبقى رانش، مش عارفين، هندوق دلوقتي. صوص mu? İyi gülüyor. Ağzım dolu. O da yine başka bir şeyin içine girdi. Ne zaman yayınlanacak? Güzel değil mi sos? Haftaya gel. Nadine haftaya... خلصنا اكل. اهم حاجه بقى دلوقتي كوبايه الشاي الحلوه بتاعتنا Yuvası bura. Nasıl şarj ediyor? والمنظر الخطير ده. Şarj edildi ama çok geç oldu. هقوم اصوره لكم دلوقتي. Bir kopilletli şarj aleti var. Yuvası bu. 14 bin lira. Ne? Hava şey. هذا Hava şey. şey. Ha. هذا. Hava şey. Ha. Öğreniyor mu şimdi? Ha, Google Google Translate. Kopyacı. بقى المنظر تحفة ازاي. Hava grup şemsu. Şems. Ne? Ha غروب الشمس. Hava grubu şems. هذا غروب الشمس. Hava grubu şems. Yani gün batımı. Bu güneş batımı. Evet. Battı güneş. Ayça bayağı öğrenmişsin. Bayağı. Google Translate çok iyi. Aynen. Bayağı öğren. Ama öğreneceğim. Öğreneceğim. İnşallah öğreneceğim. İnşallah. Çok güzel manzara ya. Çok güzel manzara. Deniz ne? Deniz. Bahr. Bah. Bahr. Hava. Bah. Hada bahr. Komiğime geçiyor şimdi. Güzel. Aksan iğrenç değil mi? Çok Yo yo yo, güzel güzel. Güzel. Martı. Martı. Hava. Tair. Ha? Tair el Noras. Tair. Norens. Ha, Tair el Noras. El Norens. Ha. Norens. Balıklar çok güzel ya. Aynen. Aa, bir şey yedi. Bir şey yiyor. Ya yazık ya. Kağıt. Gel busu. Sezgin bak bak. Sezgin bak izle. Bak. Ha. Görüyor musun? Ha. Hepsi birbirini takip ediyor. Tabii. بصوا بقى دلوقتي صحاب سيزجين ماشيين. Sen gidiyorsun dedim. Ben gidiyorum.
هي اسمها سيماي. بعد كده bak لما نبقى ننزل مع بعض هتبقوا تتعرفوا عليها. Dedim yani bir sonraki seferlerde daha iyi anlaşacaksınız. Size çok size çok. دلوقتي بقى لسه مروحين البيت، غيرت بقى وكده. ايتشا وخليل جم معانا، قعدنا نتفرج كده على فيلم شويه، بعد كده هما نزلوا بدري علشان بكره بقى شغل. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اهم حاجه تعملوا سبسكرايب، واهم حاجه تعملوا شير، واهم حاجه تعملوا كومنت. اوعوا تنسوا. Ameno, share, like, subscribe, comment. كومنتو. بقى بيتكلم ايطالي. ايطاليانجا ما كونشيوس. Evet, comment. كومنتو. Commento. هاي كومنت. Comment. الحمد لله انا ما قلتلوش، قلت تعليق، كان هيبقى اصعب بكتير. المهم بقى زي ما السجين قال لكم كده، ان شاء الله تكونوا فهمتوا اللي السجين قالوا، وبس كده. باي باي. Bye bye. باي باي. Bye bye.